hari ijambo ryitwa vision, hariho irindi ryitwa division. Vision, division. Vision isobanurwa ngo niyerekwa, ariko division isobanurwa ngo niyerekwa rituye. Yo kugabanya. Iriya di itangira isobanurwa ngo dari ni ikintu gipfuye. Nukuvuga ngo division ni vision ipfuye, ariko vision ubwayo ni iyerekwa. Imana niyo yashyizeho iyerekwa, Satani ashyiraho division. Turi kumwe rero? Pawulo abwira Abakorinto aravuga ngo nicyo gituma ngo bene data mbingingira kugira ngo muvuge kumwe muhuje umutima n'inama. Aho twari tugeze, semeni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba bembe ngo baravuga ngo se ikitwicarira kuzageza aho tuzapfira n'iki, ngo nimureke tugende mu rugerero rw'Abasiriya. Ngo bagenda umwami Yesu ategetse, bahaye bagenda bakandagira banyongera, bahaye bapimye akatsi kakora muri za bisebe z'ibirembe ngo akazagenda. Ariko ngo mu ngabo z'Abasiriya Imana ngo yumvikanisha ya mirindi. Bwana Yesu asifiwe. Ngo yumvikanisha ya mirindi y'ababembe, ngo bariya ngo bumva ngo n'amagare n'amafarashi ngo bije kubatera. Bwana Yesu asifiwe. Ngo bamara kuva ko amagare n'amafarashi ngo bije kubatera, ngo baravuga ngo hari mukabwira ku mugoroba bugorobye. Reka nkubwire, nubwo mu bibazo byawe bizaba bugorobye, Imana ya Isiraheli igiye gutabara. Bwana Yesu asifiwe. Imana iri hafi gutabara. Mukabwire ngo baravuga ngo uko bimeze nimureke duhunge izo ayo magare n'amafarashi duhaye twumva bije kudutera. Ngo birashoboka ko bafashe amayeta ngo baze kudutera. None nimureke tugende. Bwari bwije bugorobye, bari bamaze guteka abasirikare ku rugamba saa 11, saa 11 n'igice, saa 12 baba bamaze guteka zose bihiye. Ngo haleluya. Amen. Bimaze gusha bagihaye barabura ngo bumve ko umunyu wakoze. Bagihaye barabura ngo bakavuga ati uyu munsi bakaranze neza. Bagihaye barabura ngo bumva cakirica amagara ari bababere ngo bazungu. Bibiliya iravuga ngo babita zose uko zakaba. Semeni haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngo babita zose uko zakaba, ngo baragenda barahunga bagera kure cyane. Ngo bagera kure ababembe, ngo bagere muri Rwabugere, ngo basanga inkono y'inyama iracyari kitogota yahiye neza. Umuceri, ubugari, amacapati, ibiti, amakaroni, ibintu byose, kuko ngo bari bagize iminsi bashonje. Semeni haleluya. Ngo agakora kuri ibi, ngo bakaba bose ibi n'ibiki bizabaye. Ngo baravuga ngo mureke dutangire guhisha. Ngo bagafata bimwe bagaguhisha ntari, ariko ngo baravuga ngo ese niki uyu si umunsi ngo waguhisha inkuru nziza. Oh haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngo mureke cyo kubwira abantu bari mu gihome, abantu bagoswe baririya, tubabwire ko aduyi yahunze ahubwo basohoke baze gufata ibintu. Ngo baragenda no kwirembo ngo barakomana ati yeme abaha kwirembo ry'Isamariya nimukingure mureke ubwoba aduyi yarahunze uko yakabaye. Umuntu ngo we kwirembo ngo aravuga ngo ese abo ngabo ni bande bahaye bakomana? Ati ni twebwe. Mukingure aduyi yaragiye. Ati titwokwemera izo muhaye kuvuga. Murashaka ko dukingura hanyuma ngo dusohoka ngo dufate pe? Ati tizokunda. Ariko ngo bakomange bumva n'izo. Umwami baravuga ngo nimba ari izo nimureke twe kubohereza abasore nk'abangahe baje kureba. Ngo baragenda bafata abasore baragenda baje kureba, ngo basanga gusa inkuro y'Abasiriya aho banyuze bahaye bahunga. Izo kurya zose biraho uko zakadendeye. Semeni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bimaze kudendereza aho hantu zari, umwami batanga itegeko aravuga ngo nimugende mubizana n'amadepo yose muyazana. Umuntu wese aje gusohoka ngo aje gufata uko yishakiye, ahubwo mubishyire mu madepo, hanyuma dutangire dupokeza abantu. Babishyira mu madepo, abantu wese ku mirongo muze mufate izo kurya. Icyo Elisa yari yahanuye. Hanyuma wa muntu wari wavuze ngo mbese Uwiteka nubwo yakingura amarembo yo mu ijuru ngo bene izo zabaho, niwe bari bashize ugomba gutanga izo kurya ku baturage. Hanyuma ngo
ngo agatindiganya yatindiganya ngo bakamubwira ati uratinda kuduheza izo kurya n'ibyawe ngo atindiganye kubitanga. Bibiliya iravuga ngo baramurira, ngo bamara kumurira baramukandagira apfira aho ngaho. Rya jambo Elisa yari yavuze ngo uzabirebesha amaso ariko tuzabita bibe birasohoye. Guhuza umutima n'inama. Iki twicaje aha nimureke duhabuke kandi turabaho tuje kuvuga n'inkuru nziza mu murwa kugira ngo abantu basohoke. Bene data icyo twatuge kuvuga reka mvuge gusa inkingi za zitanu nari ngiye kuvuga ariko kubera iminota bampaye igiye kurangira reka mbabwire inkingi imwe gusa mu nkingi zitanu abantu bahuje umutima n'inama bazabakora. Iyo nkingi ni inkingi yitwa kwita ku ntego. Kwita ku ntego ikujana ko turava mu isi tuja mu bwami bw'Imana. Kwita ku ntego ikujana. Reka mubwire hari abantu baza basohoka mu nzu agasohoka ntaza hagiye wamubaza wese kuraja ngo ntaho waje ati ntaho wamusohoka uko ntaho ni ukuvuga ngo niba uzi usohoka udafite iyo uhaje uzohura n'abafite iyo bahagaze bahakujana. Yego kwita ku ntego itujana. Umugabo witwa Tusela nyabasobanuza igitabo cyitwa Mifano Hai yaravuze ngo hari umwami wazaye umukobwa umwe w'ikinege, nta musaza mutambo nawe ntambo. Hanyuma uwo mwana w'umukobwa ngo yabwiye se aramubwira ngo jewe ntabwo nzaja ku mashuri ngo nje kwiga mu gitondo pipi 1 pipi 2 na za pipi kangahe ngende nje muri gardienne nje muri primaire nje muri secondaire nje muri université ntabwo ayo mashuri nje wenda shaka umukobwa w'umwana ahubwo icyo nzakora ngo no kwiga kwiruka gusa mu gitondo akazuka kiruka saa sita akagaruka akajya range nimugoroba agasubirayo akagaruka nijoro akiruka yitoza gusa umukino wo ariruka ageze igihe cyo gushakwa. Turi kumwe kwita ku ntego ikujana. Ngo agere igihe cyo gushakwa atanga itangazo abwira se aramubwira ngo rero ntabwo nzashakwa n'umuhungu ufite amafaranga wize ufite nzashakwa n'umuhungu uzi kwiruka. Umuhungu uzi kwiruka uwo nguwo ni umukandida wo kumujyana yaba umujyana yaba ubwoko bwose akakuba umuhungu uzi kwiruka. Yewe iryo tangazo